قد أفلح المؤمنون. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu aziz kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Euzu billahi mineşşeytanirracim İnnemel mu'minuna ihvetun fe aslihu beyne ahavaykum vettekullaha leallekum turhamun deyip Müslümanlar özara kardeş. Şolay bulgaç kardeşlerinin arasını joylağız. Hem Allah'dan korkağız. Şayat anın rahmetlerine erişirsiniz. Hucurat suresi 10. ayet. Bunga günde Allah'a şükür Müslümanlar günden günge arta bara. Sanara biz arta. Lakin şuluk ravuşta kaybır işaklarda kimdir türlü firkalarga kire başlıyor. Kimdir bir şikten ikinci şikke sikirine başlıyor. Hem mine şul orta yolunu o'zincha buza boshlaydi. Boshqalarni da o'z ortidan chaqirib. Narsada o'rta yo'l, qoida deganda u birdamlikda. Chunki Alloh subhanahu va taolo bizni irata shunarga. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadisida aytadi, musulmon ikkinchi musulmonga qardosh. U anga xiyonat etarga, uni oldarga, hamani yordamsiz qoldirga tegish tugil. Onun namusuna, malına ham turmuşuna kul suzurga haramdır. Takvalık mında deyip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iş tapkır ko'kragini ko'rsatdi. Başka hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber bire, eğer birer Müslüman kardeşin kimsite iken, rencite iken, ona bu gamel yeterlik zarar bulur. İmam An-Nawawi şunu getire. Yani kardeşlerim, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge haber bire, anlata. Mana şul günahını közübüz aldığında ko'tara. Yani başka kardeşine ziyan ketiru u şunday derecede günah. Hatta şul günah sana jeteyindi bu dünyada. Bu tigi mana tigini ranjitdim, qara menim halim nashar ekan, shu qara men namoz o'qimayman degan dalil bo'lib turgan tiyishdir. Yo'q. Kirisincha, agar da anday xatobimiz bor ekan, borib g'afur so'rarga, haqqin qaytarga tiyish biz bir, ham ikkinchi bu tanna shunday ranjita turgan voqealarni turmushda biz kiritmasga tiyish biz. Chunki agar da ul Allohning quli ekan, demak biz uni hurmat etirga tiyish biz. Bu bizning qoida tugul. Agar da iymon ketirdi ekan, onun o'z darajasi bor. Balki o'zining g'ayblari bordir, xatolari bordir, lekin Alloh subhanahu va taolo ona ani aytlarga shekilli darajasini belgilab qo'ydi. Bir kishida ul kishining darajasini tushira olmaydi. Ranjita bo'lsin ekan, tiglay bo'lsinmi? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday aytadi: "Marhamat yaratu ham bir-birsini anglovda mu'minlar bir g'avda shekilli a'zolarning birisine shir bo'lsa, bütün g'avda munga birshu hamdan qizinuvi bilan javob beradi. Birdan bir. Bu tigi musulmonlarga tugul. Bu bizning g'aylabizda, chunki bizning xotinlarimiz shunday musulmonlar bet Allohga ishonarlar. Ko'bisi deb aytaman endi. Ularga da qorga shul ravishdan kerak. Chunki agarda bu betdagi kimisi tu yog'indan tugul, bu hatto gunoh qiluvda. Agarda birarimiz gunoh qilaykan, demak biz bitinimizga zarar keltiramiz demak. Chunki biz bir og'za. Shir degan narsa ul shulay gunoh qiluv. Agarda birarimiz boshqa kishilardan qochib gunoh qilamiz ekan, qara, ko'rishim ko'rmay, qardoshim ko'rmay, bir kim ko'rmay, Allohga ko'ra, no Alloh taolo g'afur etar. Shulay bit. Eng birinchi shayton shulay ishlaydi bit endi. Ayda gunoh qilganda Alloh taolo g'afur etar. Gunoh qilgandan so'ng endi shayton senga aytadi, "O'shincha endi. Nechik sen Alloh taolo g'afur etsin? Sen shulay nagli bo'laroq gunoh qilding Alloh taolodan, nechik sen Alloh taolo g'afur etsin endi?" Dinimiz kirisincha aytadi. Gunoh oldindan qo'rq, ammo gunoh qilgandan so'ng tezroq g'afur so'ra, chunki Alloh subhanahu va taolo seni g'afur etarga azir. Bu qoida shulay yo'q. Ham u qoidani bir kishida buza olmaydi. Shunga ko'ra o'rta yo'l, shikdan shikka kirmas uchun qardoshlarim, ul birdamlik, birdan bo'lu. Chunki Robbimiz bir, payg'ambarimiz bir, Qur'on kitobi bir, dinimiz bir. Albatta qoy bir yuridik
Мәсьәләләрдә төрле фикерләр булырга мөмкин. Ул бит таркалуга юл булырга тиеш түгел. Ул юридик мәсьәләләр. Бер мәзһәбтә тахарат булса, икенче бу мәсьәлә без мәсәлән. Әгәр дә фитнә китерми торган нәрсә, матур итеп аңлатырга тиешбез. Бер сахаба Умар ибн Хаттаб турында әйтә. Мин ди Умар ибн Хаттаб белән 100 ничә сорауда башка фикердә ди. 100 ничә. Уйлагыз. Бездә бер мәсьәләдә biz риза булмасак, бу кеше белән инде моны тарпыр китерә башлыйбыз. Ул булай, ул тегеләй дип. Монда 100 ничә сорауда ди, мин башка фикердә. Ләкин Умар ибн Хаттабны мин шундый дәрәҗәдә яратам ди. Әгәр дә әйтсәләр, Умар тегене ярата дисәләр, мин дә ул этне яратыр идем ди. Менә кардәшләрем, урта юл, ул бердәмлек. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ayet "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Wa'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tafarraku. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'a fa'alafa bayna kulubikum fa asbahtum bi ni'metihi ihwana." Ey müminler de barşağız da bir bulup Allah'ı arkanına yani Kur'an hükümlerine nıklap yapışığız. Bir-birinizga düşman idiniz. Карагыз, дошманлык ул күбрәк иманы булмаган кешеләрнең сыйфаты, мәҗүсилектә булган кешеләрнең сыйфаты. Безнең сыйфат түгел ул. Бер-берегезгә дошман идегез, ул сезнең күңелләрегезне берләштерде, аның ниъмәте белән кардәшләр булыгыз. Имран сүрәсе 103-нче аят. Шуңа кардәшләрем, теге Мөселманнар күбәяләр, карар, монда фиркалар да бар икән, монда кирми әле дип утырга кирәкми, куркып. Урта юл ул бердәмлек һәм белем белән эшләү. Әгәр дә шул юл белән барсак, бернинди фиркага кирмибез, бернинди шиктән шиккә күчмибез. Шуңа күрә әгәр дә белем аласың икән, белмичә эшләмә. Белмичә эшләмә. Иран бу мәсьәләне камил рәвештә аннары эшлә. Әгәр дә без белмичә бер нәрсә эшлибез, кардәшләрем, әле бездә мәс'улият шундый дәрәҗәдә юк. Әмма әгәр дә белеп эшлибез, монда инде өстебездә зур мәс'улият. Шуңа күрә, кардәшләрем, әгәр дә кемдер ялгышты, кемдер нинди фиркага китте, кемдер шиктән шиккә сикереп йөри икән, бу безнең проблема түгел, бу аның проблемасы. Шуңа күрә ул Аллаһы белән үз муамәләсен төзәтергә тиеш. Biz bit ул бузганга күрә, без бит Аллаһы белән нәрсәгә аны бузырга тиеш. Без бит үзебез өчен үзебез җавап бирәбез. Анарга карап диннән ерак булсак, кыямәт көн нәрсә әйтәсен Аллаһка? Әнә ул бит шулай булды дип әйтә алмассың. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля сиңа аяклар, куллар бирде. Ул бит синең аякларың, кулларыңны теге кешегә бирмәде. Безгә бирде, һәрберебезгә. Шуңа күрә җаваплылык та безнең өстебездә. Әйдәгез, кардәшләр, бергәләп бердәм булыйк, шиктән шиккә күчмик. Фиркаларга бармыйк. Без мусульманнар, Аллаһка итаат итүчеләр. Туры юл һәрбердәмлек. Һәрберебездә, йөрәкләребездә булса иде. لا إله إلا الله العظيم الحليم